سفیر فاتیکان البرتو اورتیگا و بطریق بابلیه کلدان الجیهان لویس ساگو سردان پارێزگەها دهوکێ کرن دیرا برانی قداسەکە تایبەت بجەژنا بوونا مەسیحی ئەنجام دا divê rê û resmî da parêzgarê Duhok Berêz Ferhat Etruşî pêşikdarî têda kir. آمادەبوویان خواستن تەناهی بکەوی تەف عێراقê û Kurdistanê. پیروزباهی همی مسیحیان دکم ببیروریya جشنبونا حضرت عیسی پیغمبری و هیویدارم اف سالا خیر و خوشی بیدن بو همیان جو مسلمان و مسیحیان و همی کسانیان العراق و الکردستان ادجین و هیویا باشی بو همیا دکم الدیماهیا معرسیمان پریس کنفرانسek li dûr vê seradanê hat encamdan û tê de her yek ji sefîrê Vatikan û parêzgarê Duhokê axivîn. Ez خوشحالم bûna min û bejdarbûna min ev tişta em hemî pêk ve. Ringrazio Sua Beatitudine il Patriarca Luis Rafael Sacco, anche Sua Eccellenza Monsignor Rabban Alcas. E anche bu patriarchi u bu hava hemya em hemî pêk ve. Siamo lieti anche dalla presenza di tanta gente, anche dell'autorità, apprezzo molto la presenza anche del governatore. Betin gelek bejdar bina seda parêzgar Duhokê ew jî gelmeya em hemî pêk vebin. In questo contesto del Natale, che è una festa che ci parla di gioia, ci parla di speranza, ci parla anche di pace. Em ev cejna bûna mesîhiyê bûna hatina wî ser ev dunyayê cihê خوشیه و دلخوشیه و آشتیه و برایniye em pêk vebin. Navê îdara parêzgeha Duhokê em pîrozbahiyeka germ hemî xişk û birayê mesîhîtiye im taybetî li cenabê Patriarkî û cenabê sefîrê welatê Vatikan û tirêka jî ra em pîrozbahiyê hemî mesîhiyatiyê Duhokê û Kurdistanê û Iraqê û hemî cîhanê. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.